tuni Kuki news in bezose na bon cha ben lem ni vin tunin jong holim na chomcha ananei ki no hitin igam sung inam sung thil so ho hi ivet ting le lai nat aumin I leader ho ivet kit ting le a chang le hin lung tha jong om ji in tuni chan ge a vai hop dan ho le ipan la dan ho pa hi ivet no ba hi le mi zo si ilung kim lo deu ka ta sanin tuni 9 July 2026 nin jong thilso ja chom chom akiza a hi le Mipi hi akilung kim poi ti hi mu thein aumin social media dung a hi in a hi lo le montang danga jong hi imu so ke ta deu ta sanin igam sung inam sunga tuni chan ge ya email ma hovin a dei na a hal ha wa a dei na gamle go ala na ho bang hi ivet ting le lai nat om le jingin zan hi date 8 July 2026 ni a jong chu pungale kim la nilha lang ai tain nilha lang pungale kim la jong chu noni district langa hi khoni kuki chate khoni akihal hakit ni ti ho jong hi mu ahin hi choi vet na hi le zan ani ding kon a hi lawa hi le zan gi imut ding kona gen thei ha asata lo kona chi ding hungkinung le teng le in na ki hal ding ti ho bang chu iga ge la hi le lainat ta hin igam inam adinga panla ho ilam kai ho la tu ni chan ge ya hi ding det thei lawa apan namun khat nuwa jong pang theilo khat na jong ding khom theilo inam pi gen thei ha sat na ho he thiem nai lawa tu ni chan ge ya nam sunga lamkaya apan jing wang hi lainat ta hi in aban bana holim na hi nei huitin chule mi pan la dan le ho pan la dan ho jong hi ga ve leuhen ga vet ka leuhen I chan ge ya Lamkai na su mo a I chan ge a mi pin asu mo ham ti ho jong hi he thein divin hin se huitin Kuki cha ten zalen na dinga gal I bol ham a hi lawa hi le NAMPI kichip na a imanu ham hi chi hi hoita gel leu chun nang hon jong ti na sa de wa hin mi khen khat hin popularity deina a hi lawa hi le Lamkai ding deina mana hi Lamkaya panga nam sunga kong tol dana ki sei loi tampi hin a khen khanin nampi min mang cha sum la pai hol na amanga in chen ki siam na amang loi jong a khen khat ga velo hen ama organization khan to na ding le ama organization ki hin so na ding le anam sunga min akicha theina dinga vai hom tampi ki hi izi ichun tu ni a hi chitopang igam inam sunga thilso ho hi jing a hi in melong ho hi tu nai cha hung ki gong wa akki got no jong hi ki chai nai lo mai the a hi na hin la tu ni a hi ku ki cha te gam sung ku ki cha te chen na gam ho hi ke ho gam sung a hi in ke ho gam sunga ku ki cha te khole veng ho zo si kasu mang deu a hi ti pa hi aban bana hi na to a ahin pat no a hi in ahin la e hon tu ni chan ge a hi e ho gam kai sung je nga jong melong ho na san jong ki del do zo lo I gam sung na san jeng jong ki le thu ngam lo I gam sung jeng jong ki su theng thei lo wa hin kho iman pa wang hi da ta hin tu nia tu a jong hi news za chom chom e vet na hi le ku ki cha ten na nei na go zo sew ki po vin lang za mo vin a phat na hi khonung le zam do na ding lampi jong na nei lo di wa hi ti chan ge a jong hi melong hon gi na a hin bol ta vi ti ho jong chu mu a hi in a hin la e hon hi chilang ho na sa lawa a lin aneu talowa tunia gamle nam kangai lui ti ho zo sin jong Maradona Argentina ten zolel na hin nei wa ahil akap ding loi Ronaldo pan pi loi ahil vai la koi ita chu World Cup lang zo ahi
koi man e het pha pi jong hello I phat chom na ding jong lo ahin la hi chilang ho a hi nasata e boy ta win tu ni a jong he kanam mi te hoi ki gel phat dewai igam inama dingin hi chito banga hi mi pin pan kila hen lang Lamkai in e het pi hi jong le kagam kana ma dinga ti a in sunga at sapang upa anaw pang ti ki hello abona alina pana niaw chan gen igam inam ngai lut na hi niaw khat be nei la phan tu ni a igam sung hi chit chan ge so lo ding hi ti jong hi ka sei do no min hi tu hin aban in news ho ga vekit law han news hong ki sei na the Hindustan time news khat hong ki so a chu ivet na hi le tu ni Rajya Sabha leader tha ti ding ha a hi lawa hi le MP tha nu hin ana sei na a chu a hi le tu le tu a hi center in jong confirm a bol hi tai Manipur integrity ke thailo dinga din na hi center in confirm a bol le chule ken jong hi chiwa hi separate administration hi accept ka bol lo ding hi ti chan ge hi Mipi ho analamuni ti jong hi mo a hi ki nin ama hi tu le tu a hi deu chu BJP a dinga jong leader khat hin Manipur kam kai sunga dinga hi ama hi tu le tu a hi MP tha kai pan a hi in a hin la MP tha hung kai li le hi hen la MP tha li le hi jong le tu ni a hi min agam anama dinga pan ala dan ho hi iga vet na hi le eng sit a chin tu ni a ei ho Kuki cha te a dinga political demand bol ka hi ti a political leader hon la igam inama dinga I macha panla na la nei talo khat vebo separate administration ka dei ve Kuki cha te hi separate administration ti lova ka ki hin so thailo de wa hi ti a thu so a hin bol lova Mipin ata ham ahi lawa hi le political demand hi chito bang ki nei han lang le zalen na ki nei ding hi ti a hin to sol la ma ho zam do ki nuwa meitei government ahin support ki nuwa tu a hi meitei government hon lungthim za chom choma ahin boluvin thal kap langa ki zopon gal ki kap to na langa he aki zopon hiji chun lungthim langa ki bol hen lang hile Kuki cha te ki zo pen ding hi ti a hi lungthima e bol wa hi tain tu a hi chinu jong hi Sarda Devi jong hi MP ahung kai kai a hi center hinga ado masat pen chu koi macha ga sai lewan melong ho a hi vin I chen khom piu meitei ho a hin pangal ho koi hi jong le Kuki cha te igen thei ha san ho chu amit ta mo wa hi la Kuki cha ten wang tu chu ngai phatet apan la wa hi le adin na khan wa din dat no wa hi le chun amu te di wa hi ami pi ho pan la dan hi amu te ding in gin chat om tai tu a gam khat jong ki chon to thei ta lo wa o ma hi le chun ada chamlowa separate administration chu amu di wei ti chu I chen hom pi ho zo sen jong ata san chu hi chi dung zu ya chu tu anun jong hi MP hong kai kaya center hinga do na bolai le center in nom ta confirmable chu Manipur integrity ke thei pon ti chu hi chi hi ipizia center in jong hi chi to banga confirma sayam tele tu ni a Kuki cha te a dinga talks nei ka hiwi center to talks nei ka hiwi ti holoi in zo assign bol na chu ki mu chula Manipur integrity ke thailo ding ti a sign a bol ho jong hoi ta hung ki ji do a lai izan ham khat thudi a ki saya hi le ei sang a sei thiem holoi in a sei maiwa hi chi Manipur integrity hi chi point sanga chu Indian constitution Indian dan pilin zo hi ti a hi Mipi hi ain thlem lungdam kitawin a hi le tu ni chan ge a hi Mipin hi chi chu kita asana ki chi pi ki na ki matha deu jing a hi tain hi chi ho ji a chu tu ni a jong hi center in confirm a bol theina pa chu ipg am atile hi chi wa
sign a bol na wa jong integrity kizi ta tu ni a jong hi chiwa na sada devi in aga do na a jong center in jong hi chi dung zu ya chu don but na ahin bol hi ti pa chu het thein de vai ga phon wa hi in hi chi keu chu a hi point tu le tu a hi Manipur gam ke lo na ding hi nasata mei te hon pan ala wa hi tu ni a hi melong ho a hi vin a hi lo la ka chana ga ho si si hi phateta a pangkhom han lang Kuki cha te zo support no han lang hele tu ni a hi ama hon jong union territory amu theyu e hon jong imu theyu aban le Manipur hi mun thuma ke hom thei gam ke thuma ke hom ding a hi in a hin la hi chi chu mei te ho hen akicha je wa chu alang khat be ke hlem lungdam hen ti a hi kachana ga hoi na sata hlep mo hin a hlep mo wa pan pi na thei chana pan pi wa masanga e hon chawang ku thu pi ta ta e manwa government a ko na sanction akrol tela sanction na hi umbi se lo wa hin a hin la ma hon tu chunga siroi lili festival a hin manwa jong chu na sata na support wa krola support a bol wa ngita cho na ki thopi wa hlep lungdam theine ding chana hi pan ala wa hin hi chi to bang ma chu tu ni a jong hi pamei hi chi hi zaleng rong lang ho hi vin gaigon din pamei aman jong 2027 a dinga hi BJP azoptan BJP a dinga hi kigot na nei tai ti jong hi mo ahin masanga pana kana seitan kuki cha te 2027 a hi election bolding iti wa hi le kigot phat a hi tai tu a kai ho banga hi ei ho nam sunga dinga I macha kamjong ke ngam lova ama ho phat chum na ding bowa na to wa NAMPI ho asa lowa political demand e bolwa hi le political leader in thu sei lowa Mipi in political demand e bolwa chu ngol hoi ta ai hizi chun a hi the ai le Mipi la political la demand bol theina political khana din khom theina party kha si moitin ichiwa chu phateta pan lau te tia ki sei jong le tu ni chanai koiman ina sa loin a kon a hung hlina a phat a hung hlin ting le phengphunga ki gong man lo hela I hung din kit deu hita chu mi ki pa na be in so kit de wai ti jong hi neu cha kaga highlight be kit no min a hi le Manipur CM pa in highway blockade ke bol ho la do na dinga sanapati ajan hilanga chu hung hilawam ti jong hi mi tampin question na hin bol ven hi nge ahung hi chiwa he aki ho na wa jong hi close door meeting anei wa hi ti jong chu anaki sei hi tan hi chi close door meeting anei wang wa chu a leader ho hi chi mei te CM pan a hlep na chu a leader ho chu thano mama a leader ho chu kipa mama a hi vin a zi chu ama hon ani do diu a hi lo le sumla pa ya mon diu jong tampi sei do a hin hi chi a sei do ho a ko na chu UNC leader ho jong hi thano mama wa anop ding chu ama ho jong no mama a hi ve a hin la mi pin amasa jong hi chi UNC officer attack a bolova a leader hon na san ge jong gi na na bol ji uchun ama hon a changwa leader hi hanlang gam anam thalenga leader hi jong le kamipi hindong photningi ke ho si isi in decision la thei po wingi ti a hi CM pa hi an hla do wa hin hi chi CM pa hla do zo wa hi UNC ho hin CSO leader za chom ho an ko ho movin ngeta chu ke ho na an nei win a hi le CM pan offer a bol zo si chu ama hon ka dei po wi azi chu ke hon demand ka nei wa hi in hi chi ka demand thilli ho hi tunia center hi han state hi han NAMPI thelo dingu wa hi le ke hon economic blockade ka bolu highway ka kha tan pau hi continue ka bol de hi ka bol jom jing de hi ti a jong hi thulu na ana bol ven hi le UNC leader ho hin CM pa hi an het sa win
iza kai offer na bol ho zo si tu ICS o ho to ki ho homin hi ho chu reject a ki bol tai ti a jong hi het sa na hin bol vin a hi le tu ni a hi close door meeting a anaki ho no ho chu neu khat hung ki saido thei pan hi ti jong chu iga het thei device se wa in a hi le hi chiwa kachana ga ho hin ipi dimana bol ham ipi pen chu dimana bol ham tele ama ho mi gup ki thana chu het de wa hin mi gup ki thana je a hi ama hoi lungkim lo wa hin hi chi mi gup thi je a hi tu ni chan ge a ama on pan alaw e ho hi mei te to ki do wa jong chu jani le somnga wal ki thita a hi le tu a khachana ga ho ta ki do sungo wa jong hi mi som langa som le gup lang ki thikit ta cho a hi wa nga chu tu ni ai hon hi chu ho jong i ki het mo sau ta cho in ko ho a hi lo la in sung mi hon jong anangai ma da win lang ai ho hin ihin ho ho hi a value lo ta I so jiu cho ama ho chu mi gup si hi cho a hi wa nga tu ni a pan la dan pa hoi velo chun a thi te in ko a dinga chong kin ngap na ta leader hi a hi la vai le NAMPI chunga chong alung hlai deu ka ta sanin a hin la e ho mi hi zat ki thita tu ni chan gya I leader ho win pan ala dan ho le decision la dan ho pau hi event na hi le chun anamo lim sa ho le hi chiwa victim in sung ho dinga chong hi lungel anop loading dan hi iga angai to a hi le ki hiet dan chu ka ti a ki hiet dan ama ho mi gup si hi chi chan gya pu na the vai le e ho mi zanga zani le som nga wal chen ki thita tu ni chan ge ai pu na naw hi mi gup sanga adai zo ai ti chu mu thei na me na hi le chi da ki sa in tu ni a milong hon demand anabolo UNC hi nga het sa na anabolo hi chi demand li ho government in phateta a AP to ka a highway blockade kilado loading hi ti ana sayu point li ho chu iphem tele tu le tu ai su abrogate bolven su kiti hi lado vin su agreement hi nila do peven government in lado han ti hi zo hi chi CM pa hunga chong chu ama ho hin ana sei wa hin ahin la CM pa chun jangke ya sei hi tan hi chi hi state thil bol theina a I macha ampoi center khut na o mai bo ve state in I macha ki bol thei poi ti a chu don put na na nei zo a hi ta in aban kit na ani na a chu a hi le hi chiwa mi gup ke than ho hi chi mi gup thana pang ho ana pedo ho hi hen hi chi ho se hi manu vin lang phateta dan dung juya gon na pewin chule leilon hausa pu jong zaw ai ama jong zaw hen ti a hin ama jong hin nimat pewin ti a hi in ngabana athum na a chu a hi le deputy CM hi lado vin ama hi tu ni chan ge ya deputy CM a hi in mopo na lin ta anein a hin la amopo na hi dan di lo ta in amang chan hi ji chun deputy CM na nem cha kip gen ama office lado ovin ti a hi in abana alina aseo cha hi le tu a hi hi chi KNFP ho hi ama hon aseina wa chu terrorist organization na declare nibol pi ovin ama ho hi thing noi militants mai hi povin terrorist a hi ve hi ji chun terrorists are announced ni bol pe even government in recognize ni bol pe even hi chi nei phondo pe even ti hi cho hi chi asei ho point li ho hi ingai to a hi le chun tu ni a Kuki cha ten ipan la dan ho to ama ho pan la dan le demand ho iga vet na hi le tu ni chan gya NSNIM to ZUF ki tho a na sata ai khoi venga halawa a hi lo le mi sai tha pio cho a hi wang e hon tu ni chan gya hi chi to bang demand bol ding jong hi ilunga jong do nai lo a hi lo wai le he jong ki he do lo a hi lo wai le ki he jong le hi chi sanga chu sum zo ki la le ti lang zo hi ngai to na inei ji wa tu ni chan gya ithil bol ina to ho zo se I macha
lol hing ta thei lo hi ti hi iga he thei ne dewa I phone wa in chule mei te ho hin to a hi zan ha jong chu na sei ta win dil hi chan ge aga che win amasan hi chi ahung thung ding 2027 a census kila amasanga hi agang theilam pena NRC chi masa hen hi chi NRC hi akibol lo wa hi la Manipur gam sung boina hi hi chi hoji a hin illegal migrant a hi lo le illegal ta mi hung cheng lut atam ja tunia Manipur gam sunga boina hi in hi ji chun ahung thung ding 2027 election masang nge ya hi NRC nibol pi de wa hi tia jong hi MHA a jong hi lekha thelut na anab lekha na thelut no beti jong he mo hin chule census hi Manipur gam kai sunga census tha akila ahil hi chi hi front line to bang hiding ethnic ki ka ati su community khat ki ka boina sangta ahung lung dinga jong hi thil hung ki na hi ti a jong hi he sa na bolvin tu ni a hi ga velo chun mei te ho kiloi khom na jing in chong tu ni a hi Manipur ki ti hi aza nom bi ta lawe ipg inam ti a hi le hi chiwa Manipur ki chang hin Kuki naga mei te hi cho si ki pun khom na khat azaw sa a hi in hi ji chun hi chiwa hi Manipur ki jang lo ding kang leipa ki jang ding hi ti kang leipa azaw sa CSO kiloi khom na som le li lang kiloi khom mo wa hi chi to bang rally hi organize anabol wa hi in ama hon organize abol na wa jong ga velo chun Manipur ti lo jo kang leipa ti su tu ni a Manipur ti hi Kuki chate hi mai theo chu na Kuki chate hin Manipur ki painom lo tu ni chan ge ai hon Kuki len ti na san jong ki ji ngam lo chu ai wa mai te hon nom ta ki ji tang khul hon nom ta ki ji wa ai ho Kuki chate chun Manipur ki tu jeng na lai chu na hi chi chu ilha sap dan no I het thim na divine se wa in chule Kuki history and identity protection committee hon jong tunia chu thu so khat a hin bolven zan hi a CM pan Kuki gamsung a hin chotna muntin a hin visit na chunga phamo asa dan ho a hin phon wa hi in adi ai tunia hi ei ho hin sanatum mun ding hi hen a hi lo la song man tam mun ding hen I in building sanatuya sa na ding hi zong le tu ni a igam inam ilhen masat dewa hi in ahin la igam inam leng masat alova tu ni a eima lol hom sung ding bole eima in chen ding bo idei zi wa ni chitobang thil so ho hung oma tu ni a jong hi Kuki history and identity protection committee in jong hi chitobang thu so hi ahin bol hi in Manipur CM Wai Khem Chan Singh Kuki gam sunga ahung lut hi chi hi ke hon phamo ka sawe hi chi to banga ama Kuki gam sunga hung lut na sipai tampi to hung hlei lut na chunga ama keu hilowa mei te dang jong ahin pui na chunga phamo na satain akichane ti jong hi a sei win chule Kuki cha ten igam sung inam sung boila ya mei te to na satai na ki do lai wa mi zani la som nga walin hin kho ana chana tu ni chan ge victim izat na lai ham na hung dam do loi a hi lo la dam do lo ding ki hello jong tu ni chan ge na lai chu a hi chu ho hi gel do lo hi la tunia email maho welcome I bolova email maho to kisathei ta hin kho I man pau hi Kuki history and identity protection committee in thiemo ka sanove phamo ka sale jengove administration separate administration akimu to ka in hichitobang kagam sunguwa avela hong lut hin ti ho jong he asevin chule achaina langa aseu hi hoi ka sain annang hon jong phateta na simleu chun namu de wa in Kuki history a igam sung inam sunga hichitabang thilso ho jong ana khalo ahi lo la tunia separate administration ithum ho bang chu hichitabang thu
thum dinga jong anaki ki king chalo in ahin la tu ni a separate administration ti a inampin ahin thang sap zowa a khen khanin chamna sim loi a hi lo le political za chom chom demand bola thil za chom chom bola tu ni chan ge ki to lo hela yomova a khen khanin meitei siam pai tinova a khen khanin I hlawa I gam sunga welcome I bolova choi at theichana I choi at pau hi chi hi phamo akisai ti zong hi Kuki history identity protection committee in zong nasata adem na ahin bol ki ne ti zong hi mo ahin kanam mi te ho I kha phan mo mo nga hi tai tu ni chan ge ya e hon I thil thum pau hei mil lewa email ma ho hi ta hi welcome I bol jing wa email ma ho to ikigop jing ding wa I pi bola mi pi gen the I thu sa sa ham phateta ki chamna isi mo wa lungmong ta Mipi ala thein ding jong ikingai to wa pha hi lo ham ti chu neu cha iga sei beo hin tin chule thulu kim thuso kimu dan dung ju ya chu zan hi 8 July 2026 pungale kim la a jong chu None district hi Kuki chate kho ni anaki halbe ki ne ti jong he mo ahin hi chi chung changa jiribom tengnopal None district Kuki in pi hon jong demna sangta ahin bol win condemnation lekha in so win ama hon aseina wa chu ahile hi chi nung tut Kuki village le hongmol hi chi te ni ki hal ha na chunga hi KHOH phamo ka sawi ti hi ain sevin ahin la masanga panaken kana seitan hi chito banga min I ho I veng ahin hal ha tingle mi thil bol dan demna si I bolova khonung le hi chito banga hong so a hi le hi chito bang ding a hi action hi chito bang ding a hi ti I seingam lo pau hi I condemnation le kha so dano aphat chom lo dan iga sei theo hin tin tu ni a hi I macha boldo lo tho ding I hi wa hi zong le I le kha bi wa hi chito bang thil so o ma hi le hi chito banga hi kanam pin pan ahin la ding hi ke hon jong le thu na khat ka bol de hi tile itiam khat na boy na khat ahung tai te a hi tieng jong le I pan sat na theu hi chu oi chi su masanga pa na hi chito bang bol lo ding tia to gon anaki bol sa hi ta in ahin la na hin bol na ji vin ke hon jong hi chi le thu na chu chi chu ka bol hi masanga pa na het sa na ka bol sa wa hi in ahin la hi chi thu chu nani lo ji vin tu ni a na chung wa hi chi to bang action ke la hi ti pan sat na thei pa chu I le kha wa hi zau ji lo chu hi chi ji a chu phamo ka sa ai ka ti ai tu ni a hi chi khote ni ke hal je a hi phamo isa dan chu isei ta ve a hin la hi chi to bang thil bol na chunga hi I chan ge hon pan ila deu ham ti pa chu isei ji lo pau hi na ki sai ga veleu chun hi chi melong hon ana sei bangwa KHOH district gam kai sunga Kuki cha te ho zo si abona su thin hong ke bolding masanga pana hichilai mun ho hi naga gama hi ti a anaki min pha na zo si chu abona hong ki su thing dinga hi tai tia thupi na hin nei pau hi chi hi aban bana ahin job mo hin tu nia ama ho WhatsApp news so a jong chu WhatsApp a hi ja chu I macha ki sei nom be se lo hi in ahin la hi chwa anaki sei pen chu ahil Kuki chate warning ki pi na ahin Kuki chate phat ki lempe nin ki pot do ofen in zo ting le azam do ne ding lampi zong na mu lo diu tua sanga na gen thei deu khat cha jong ki hing hoi lo ding na hi ve ti ho chan ge hi warning ahin bon ho jong cha hung viral len mi tampin in a mu te deu ka ta sanin tu ni a jong hi Kuki cha ten 2023 a pana ki got na in ei win ahin la ilam kai danu I vai hop danu a hoi lo je in koiman ta san na nei pon
VVR lut ho a hi win ahung ki zam do win tu ni a hi nung ko pha a hi tapo win asalai zo si a hi lo le inam sunga lamkai hon I to banga vaya ho moham inam sunga leader ke hi ti hon I to banga to gon ane va I chan ge vision amu ham ti chu min ahin vet na hila amu pha na chu koima thanom lova gamdang danga ki sela a hi lo le sumla pai ka ki holeng ke ding in to na hi zon te ti to banga hi mi tampi gol hang tha lai atam zo pi to bang hi pot do gam o hi tain a khian khat chu gamdang mundanga pot thei talova anakitang la lo a hi pha na chu tua hi kol gam sunga ki sel den loi jong tampi ki nei ti jong hi e ho I leader ho win I thu sei ho I thil bol ho I pi cha lo ji wa hi chi to bang thil so hi in amasa a jong leikot hong ki hala jong chu nasata a gi na zat hong ke bola nam se pai ho a ko na jong gi na hong ke bola hin a hin la tu ni chan ge action I ma cha am po in hi chi mai maya na I to wa athu mai maya PR mai lekha A4 size mangcha a hi lo tu lai printed media ho mangcha gal isat mai di wa hi lakhna mi te ho thing selin Mipi nop sa na ding zo a hi chamna kichi ta siam leo hen ei ho dinga dam theina hi zo loading ham ti chu iga phone thewa hin chule jan hilanga thil so khat ina sei pau chu ngathal a hausapu in ga kibulu na chunga chu mi tampin a chin de win thu hin sein ti jong ki itam kit no win hi ji chu neu cha ga hil chet be kil leo han hi chi ngathal hausapu hin video akap na ho zong ahung viral in na video akap mo wa a in muna zo wa hi affidavit ho zong phateta azi wa hi chi ho zong chu pi do na ho in mun pata na ki khel na ho in mun pata CMP a azu do na ho zong chu phateta a khatte zong hi ki gong sadema hi ta zo ana bol da na he ki moin hi chi na chunga chu tu ni a ngathal village authority hon news a thupi na ahin nei kit naw thu so ahin bol na pau chu a hi le hi chiwa gol hang ram hlun moya sailo in hi chi to bang na to ana nei na chunga hi kei hon I macha hi chi ngathal village authority hon I macha het pi na ka nei po vi kei ho het lawa thil a bol a hi in hi ji chun kei ho Mipi hon ki pom thailo ding a hi village authority in hi chi to bang hausa hi zong le ana to na chunga hi Mipi het sa lawa a khomi het sa lawa village authority ho na san ge jong het sa lo hi la a changa na to na chung hi ke hon jong phamo ka sawin kapom zong kapom powe azo do na pa hi a hi la pu paugin lin tombing ama ko ma hi anazo do wa hi chi azo do na ho zo si jong chu phatata I vet na hi le video ho jong ana sowa ana pi do na ho jong hi in nga hi chi ji a chu village authority ho hi lunghang wa hi chi lunghan na ji a chu ngathal in nei pa a hausapu in jong chu anaki attack kha hi ni chi attack na chunga jong hi zomi chief association hon jong ngeta chu demna thupon cha chom ho jong ahin bol kit wa hin alang khana ga velo han tu lai ta hi inam sungwa sentiment san lai ta hi in mi khat hong ki boya hi jong le nam level a hong leng do pai jeng a hin alang khat langa chu khatte ki got dan jong chu ga velo chun tu lai in mun ki cho video ki ka ma phateta a thu ga ki sei sa a pi do no ho ga ki nei ho jong hi in mun ki cho na chu anaum khalo ai a hin la tu chunga hi chiwa pu paugin lien tombing to hon a bol na ho bang chu ivet na hi le planning a hing up de ong ti chan ge a jong hi gel thei khana a hin video phatata bol wa abana hi chilanga house on to a condemnation lekha ahin so kit nova a thu dan ho ahin sei ho bang hi ivet na hi le chun
ตัวhi nam level a hong leng do ding dana hi akimoin lang khat langa hi paite hon akicho mizo hon azu dana hi do a hita chu community level a hong leng do ki go hi la hi hong kit a hi in hizi chun khoti ta thupi zong be set pon alang khan a chu house pu chun anop ma hi le nga anop nop na agam cho kizo thei mong a hi a hin la hi chi veng chen kho chen ti ho hi ground to village authority khutna anapi do ta je a api do sa api do te het sa lawa anazo do je a chu village authority ho chu lunghan na sangta hong ne vai ta chu in hal na ho zo ana khai ti pa chu het them na diwa neu chai ga hil chet bewa hin tunia Kuki news mang cha igam sung inam sung din mun ilam kai ho chan ivet na hi le lang khana hi ha seiding zong hi za chat seizong ki seinom talo a hin la Mipi hon I het thim na diule Mipi hon ilungel I hiel theiwa phateta pan ila theiwa tunia za dangnam dang hon jong a leader ho a bulu theiwa a leader ho gi na bolwa a statement na san gei jong a hiel sa theiwa hi le I bibola tunia Kuki cha ten I leader ho I thunun zo lo ham e hon I thunun zo lo ji win tunia igam inam adinga ha satna gen theina thung thei UNC ho bang chu ga velo chun hoita ama hon ama sa jong thulu na hin neba Kuki cha te mi som le li kimat lai cho hi tan hla do dinga thupi na neu wa hi le mi pi na tinu le al ha do ta lo piu chula na al ha do ta lo a hi le tu chunga CM pa hong kit na economic blockade la do na dinga to gon a hin nei kit na hi le hi chi jong chu ama hon achanga decision la ngam ta lo pi mi pi hin ki ho pi wingatin mi pi phat sa dung zuya ti taus na ahoti a hi le chun e hon jong I pi bol theom tunia nam Lamkai kahi nam sunga ke leader khat kahi ati a hi le mi pi het lawa thil ki bol ho hi mi pi hon I pi bola I khan jing ham I tua I khan phat hi taloi mi pi thalenga thu sei dinga I hlen wa hi le mi pi to kizato lowa ama thu a bai a hop na ding lo hi hizi chun mi pi ho jong khang hitin tunia pana inam sung I leader ho jong I gam sung inam sunga vai hom hon mi pi deidan dung zuya vai a hop lo ting le e hon jong I control jep mo ngai tai zat dang nam dang hon bon a ki control the a hi le I pi bola tunia Kuki nam sunga leader hon ama ho thu a vai a hop mo wa mi pi I macha seingam lowa ki jing ham hichi hi ilha sap na khat wa hi ti jong chu ika phone thewen ten tu ni Kuki news sen ve an ngai hlo jo si na chung chi wen ka ki pai na bon cha wen pathin in phat thei na bo jing taw hen